Wat zal hij renden? Doe Jehovah. Oh, wat zal hij renden? Doe Jehovah. For he has done so very much for me. Ek is daar gebore en groot geraak. Maar ek is mos nou dan nou nie van julle nou meer nie. Of was ek nou nie van julle nie? Ek kom so van die Kaap. Ek bly mos nou in Rocklands. Amen. Ek het my vrou mos, ek bly hierso. Ek is nie meer van Kenhardt nie. Ek is van Rocklands. Bishop's Plain. Amen. Alright. Sê baie dankie aan al die pastore, leiers wat so lieflik oor die 7 kruiswoorde gepraat het. En hier wil ek graag net vers 30 lees. Net 30. En toe Jesus die asyn geneem het, sê hy, dit is volbring. Kom maar. En hy het sy hoof gebuig, die Gees gegee. Nou as jy die woorde lees, wat Jesus geuiter het, dit is volbring. Bedoende, die taak is afgehandel. En as jy lees, binne in hy selfe tekskrifversie, sê die Gees gegee, bedoel dit, daar sal nie weer 'n werk wees soos 'n kruis wat gedra word, offers van lammers wat geoffer sal word nie. Dit beteken, dit is volbring. In ander woorde, hy het klaar gewerk. Dit wat hy moet gedoen het, dat hy gedoen. Johannes 17, die 4de vers. Hy bid en hy sê, Vader, ek het U verheerlik op die aarde. Ek het U verheerlik op die aarde. Hy sê die woorde. En ek het die werk wat U my gegee het, volbring. Ek wil hê, broer en suster, u moet kyk na die versie bo, in dieselfde versie, 30. En nadat hulle hom die asyn gegee het, om te drink, toe roep hy uit, en hy sê, dit is volbring. In die profetiese voorboeke, profeteer Jesaja, en hulle het hom asyn gegee. Hulle noem het eintlik wyn gegee, en hy wou dit nie drink nie. Amen. Soos die eerste profesie vervul deur die profete, toe hy gesê het, dit is volbring. Dit is volbring. Jy weet, broer en suster, weet jy wat? As hy sê dit is volbring, is versoening. Kom ek sê, is verlossing volbring. Verlossing is volbring. Jy kan nie nou nog 'n twakketer is nie. Jy kan nie nou nog 'n dronk prediker is nie. Of iemand wat nog dronk drink nie. Jy kan nie. Want dit is volbring. Volmaak dit is volbring. Die prys is klaar betaal. Here, dankie. Here, dankie. Here, dankie. Mense, jy kan nie nou nog op een klaar nie.
volbring. Hierdie is 'n volmaakte offer. Daar sien weer so 'n ene nie. Apostel, dit is volbring. Broer en suster, ek weet ons het swakkes onder ons. Maar jy kan nie nou nog sê, bid vir my, daai swak getuienis het jy nie. Die prys is betaal. Krag is betaal. Heilige Gees, dis klaar betaal, dit is volbring. Jy moet net jou hart vir die Here oopmaak. Jy moet net jou hart oopmaak. Jy moet net gewillig wees om die Here te dien. Dit is volbring. Alright. Maak vir ons 'n bietjie daai ene oop. Die tweede ene. Ouderling, versoening. Versoening is volbring. Versoening is volbring. Mense, jy kan nie nou nog lewe met 'n verbitterheid in jou hart nie. Onversoenlik. Jy's 'n kind van die Here, maar jy kan nie versoening maak nie. Jy kan nie vergifnis vra nie. Dit is klaar volbring, versoening. Maar jy loop nou nog met mense in jou hart rond. Jy haat mense. Jy praat sleg van mense. Jy hou nie van mense nie. Jy hou nie van daai ene nie. Jy hou nie van daai ene nie. Maak versoening. Maak versoening. Maak versoening. Versoening. Dat is betaal. Dat is volbring. Alright. Dit is God van my persoon. Ek sê, kom ons sê allemaal, dit is volbring. Dit is volbring. Nie die ene nie, die ander ene. Voordat ons naar die ene toe gaan. Dit is volbring. Dit is volbring. Kom ons sê, dit is volbring. Jo. Luister, onze skuld is betaal. Onze skuld is betaal. Hoor jy wat sê die Here my? Die Here sê, ek moet vir u sê, wat jy vandag moet doen. Mense met jou skuld, skryf hulle skuld af. Wat die skuld is betaal. Die skuldbrief beteken ons vas, vijandig vas. Die skuld is vastgenaal. Die brief, die skuldbrief, dis betaal. Kan ons die Here prys hier in die kerk? Kan ons die Here bietjie eer? Jou genesing, jy sit met 'n siekte, maar al wat ek vir jou sê, jou genesing, dit is volbring. Kry. Nog. Dit is volbring. Ek sê, dit is volbring. Dankie Here. Dit is volbring vir my, vir jou. Dit is volbring.
baie dankie. En dis die ding wat ek oor gebid het in die laaste paar maande. Deuteronomy 15 is so fris in my spirit. Deuteronomy 15. En as een van julle huisgenote stop, skryf die skuld af. Maar as 'n buitestaande jou skuld, dan kan jy het eis. Halleluja! Deuteronomy 15. Halleluja! Ek het 'n skuld afgeskryf wat iemand wat my geskuld het, apostel wie, van 'n funeral, wat van my 2000 rand geskuld het. Amen. Maar ek het hy skrif omgegeen. Skryf het maar af, pastor. Jy hoef my nie te betaal nie. Take a smiling now. Jy hoef nie te vir my te betaal nie. Halleluja. Maar dat is overal. Die skuld is afgeskryf. Jy is 'n salwer man. Jy is 'n salwer man. Ek sê jy is 'n salwer. Ja. Hi. At this time, I want to welcome to the floor, to the platform, a man of God, the founder of this church. A few years ago, the God spoke to him, and we are sitting in this church. And last week, he was ordained as an apostle. Amen. And it's a great pleasure to introduce you the man of God, the father of the church, the host of the church, Apostle Benjamin Pratis. Let's put your hands together. Apostle Benjamin Pratis. Yeah. And then as I know Apostle Benjamin Pratis, he's a man that do have a music ministry. Amen. En ek het hy het nou net so gepraat en sê, he's going to do a song for us. Because his mother, she watched from heaven to the ordaining pastor. She was the lead singer of Eddie Roman's church, the OG. En hy het afgekom op hy sang. And once again, put your hands together for Apostle Benjamin Pratis. Blessed Savior, it is all about Jesus, all about my Savior, all about my deliverer and my Redeemer. Let's give him another honor. Let's give him another honor. No, let's no honor. Honor is right. Honor is give him the praise. Bishop Eugene Sinclair says, keep your clefs. Stick to your clefs on E. On E, Bishop. Het voel. Er iets het gebeurd. Iets gaan nog gebeuren. But something has happened in the atmosphere because I have seen the hand. I have seen the hand. I have seen the hand. Tegen die hand van God gezien in the atmosphere. And I've heard the voice of the Lord. Ik wil niet nog aan de goed praten. Because when I feel like, was it Peter, the Apostle Peter who said, please build us 3 huts because we want to stay. We feel the glory. We feel the glory. It is all about Jesus. Hallelujah. Yeah.
be rude. My greetings are strictly from above, from top to bottom. Greet the fivefold ministry. Right down to the children, the infants. We are blessed to be here better than the rest. I'm also greeting my friend and brother and pastor. He's got a very particular ministry, blessing the children of God and his wife. I see his brother, another man of God along. You are blessed, men and women of God. And then to my assistant in the work, in the whole realm of this Assembly of Atonement, a man stood by me. A man who's got his hands, his feet and his mouth into this building. When many has left, when many mocked me, he was standing, him and his wife, right by my side and my wife's. He's still here today. Pastor Vincent van Aarde kan hier in zijn vrouw die staan bij mij. To the left man. As everybody knows by now, I'm a military person. And in the military, your senior, even your wife, stand to your left hand side. Even in the daily realm, in marriage also. Excuse me for this. Hy is my visie in die bediening. Other than my wife, who's my overseer in the ministry. Voel julle nog om saam mee te loop? Ja, nee, ons moet steeds zo sê. Die man sê dit so sê, wat sê die vrou van hier? Het is besluit we gaan saam met die gemeente die Here dien. Give it up! Give it up! Okay. Very faithful young girl. Alicia, very disciplined children. He has a very disciplined family. In actual fact, Pastor Evangelist Stanley, yeah, to become, I don't know when. This man of God, this is confidence, man. Please, when you weghardloop nie. Die Bybel sê, as 'n ou koortjie wat my moeder gesing het altyd. Ek onthou nog so duidelik dat die ou tydse dag, hoe die ou tydse mense en vol van genade en die ou tydse wyse bly al lang by mekaar en die ou tydse mense hulle het die vanmiddag het ek nog 'n ding aan. Kyk, hulle moet gou klaarmaak, man. Maar hy is mense wat hulle alles vir die Here gegee het. Dan kom hulle dan sê hulle nog alles. Gee ek aan die Here oor.
Nou, dan wil ik ook aan een baie speciale dame. Want you can see she's also in the military. Come take a photo of the two of us. Voordat ek bedien, maar nie waar nie man. Julle huis, die huis het die bene nie. Die huis het die voete nie. Hy gaan nog daar staan, wanneer ek terugkom. Onhou ek het hulle gesê, okay, ek kan so 2,5 ure vat. So was het vanmiddag, voor ek op by die huis kom. As jy weet, as jy right, as jy right met my. Woman of God, she's a padre in the military. She's a chaplain all around in the Cape region. She's a learned, educated woman of God. Soon our sisters will also be attending because my wife has actually given a word to say yay. She's a woman who speaks for the women. En sy gaan af in die dieptes en die donkerte. Wanneer daar een vrou in die oggend 2 uur op haar bed sit met haar voete op die grond en met tranen in 'n donker kamer sit, wat geabuse, gemisuse word. This is the woman who stand for women like such. Mag jy die shit wat. You think of your cap, don't worry. Because an officer can very handsome without a cap. It's only the ratings who can't do it. I'm an officer as well as you. But you got it? I want to sing a song before I get dressed. I'm glad to see you today, woman of God. Thank you very, very much. Meeste wie van julle was laas week of ek het voorlaas by die konferensie so van die oordeening. Ek is baie bedankt te sien. Daar is nog my klong daar. Don't let me go there. Die tafeltje het ek en my vrou omgekeer. Die pastore en die goed wat vandag hier rondloop en kruip, hulle tel my bits en pieces op. Hulle maak vuur op my asblaase. Toe ek by Jan uitkom, toe loop Jan met 'n klomp doeke geplak met hoe jy mis vir hy groen voet, blare en komkommer, drade en goed op sy kop, maar die Here het hom gered en verlos. The Lord has done wonders and great things. I'm so honored to see one of my juniors in the Lord. I can say it with great conviction. Was het dierbare diaken Terence Sylvester, die broer van Pastor Sylvester. Prijs die Here. Kom gegooi Pastor diaken. Hy en sy vrou. They also have a son in the ministry, or two, rather 3 sons. En 'n dogter ook, né? Hulle weet meer nie as Pieter wat die dogter het. All the way from Blackheath, is a Blackheath. This man of God has been carried into the Princess Flame to be baptized. Laat my vrou. There's his son. Also a professional musician, he's still, I think he's in the second year in the music ministry in the studies in Stellenbosch University. Give it up. Wonderful young man. He
He's also a musician. He was my guitarist when I was an evangelist. I was their youth leader for many years. And I was a fixed permanent evangelist for 20 years. I didn't run away because you must run in, don't run out. When God is calling you the other, I hope this is not the last time. Daryl, not the last time. Sister Shirley is a sister. Sister Nolene. Give it up to them and then they can walk off. Speak to the E-cliff. Sustain, 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 sustain on that for me. Okay, give me a stream on E. Hallelujah. Geef hulle 'n lekker klop. Glory to God. Now he's a professional. As yes he is. He's a educated, he's a learned musician. And this young man, you will be listening to him soon. We will be going to a concert, by the way. So next month. Amen. Next month, juffrou. So baie van ons gaan ons 10 kaartjies, hulle betaal goedkoper, die wat graag en niemand. Maar as jy wil nog 'n afslag hê, kom, maak gou vir jou kaartjie. Apostel George, jy gaan op 2 vat. Amen. Ons vat maar die bus. Ons gaan die bus vat. Ons het 'n bus. Die kerk het 'n bus. Sit hoe dan weet je, 17 mensen as het waar is. Het ons 'n bus. Huh? Pastor Resleni, kom sê vir ons het Lena twyfel nog. 17 mensen het ons 'n bus. Ja, Apostel. For those who would like to go with us, we will fill up the bus. Baie klein bedrag om in te gaan en jou ete en jou goedes is daar. Maak die Here julle seën. Because it's all about Jesus. I want you to listen to the song. Just suppose God says through heaven, oh, and he could not find one willing to be the supreme, yes, sacrifice
and then forever. You know, my soul belongs, yeah, yeah. Oh, yeah. I'm so glad he wasn't willing, to drink the cup. Yeah, although he cried for the lady pass by me. Oh, and I'm so glad he never called heaven's angel. That was to buy eternal life for you and for me. Oh, yeah, yeah. Bless the Lord. Bless the Lord. Bless the Lord. Terwyl die manne van die Here die wat hulle jaste het, terwyl die susters vir ons gaan sing, hy sal julle nooit verlaat. Dit is maar net om 'n emptiness te vul, terwyl ons sy jaste aantrek. Dan gaan ek vir die nagmaal. En ek vra al die manne van die Here, met hulle se vrouens, as you know, in the assembly between of the north, if you came to visit, you happen to be here, you're not here by mistake. I will serve you. Kan jy vir ons wyn op? Die manne wat hulle jaste gebring kan maar gaan aantrek. Never
stage. You know, it was hard to minister between 4 languages. Myself and another 3 foreign languages. That was the hardest time of my life. Ik spreek in Engels. Dan wil ik kans geven voor die taal, die mijn taal van die land. En dan is daar nog 3 talen wat ook gerekend worden als die hoofdtalen, als gerekende talen. Een land, by the way, wat 72 talen heeft. Ik zeg weer, ik was lost. Sibling, I was lost. But the Holy Spirit, He took it and He came along and turned me loose. Toe ver sal ek voel, toe sal ek hoor die koortjie in my gees. Hy sal jou nooit verlaat nie. Al is jy waar, al gaan jy waar. I want to bring across to you this message today. Ek dink, miskien moet ek die tafel. Dani, hoe vat ou die asseblief? En die manne van die Here en die vrouens van die Here tot hier kom. Nou my nou jy nie jas aan het nie. En jy turban aan het toek soos pastor Vincent van Aarde. Nog 'n bietjie. Sy nog 'n klimpie agtertoe. Agter daar sê. Okay. Moenie worry met my nie. Ek kan everywhere in. Pastor Pieter Sylvester het he had to leave due to the fact that he has got a very, very heavy matter whereby the family must be there. They have to be there. So vergewe my pastor and I get the prayer van Alicia. I understand those. Ek het ook al nie so 'n jong man op sy plekkie gesit. Hy loop onder 'n wolkie. Maar jy kan nie net so uit en in soos jy wil nie, man. Hier is gesag. That is the actual reason why, as to why I let go of the fact to just take the oil and the hands laid of my head apostle to accept the fact that I will be now. En ek gee nou in as 'n apostel. Weet julle mense, die camera kan my vat, maar ek sê ek dink about this, alright? I never used to like apostles. Wie apostels ons? Ek het nie apostels gelike sien. Because why every person wants to be an apostle around the corner. And they're messing up the ministry of God. I happen to be also on my day of ordination. I turned 67 years of age. Look at my hair. Even though I come from a grayish family, my opa was 40 jaar oud. Toe leek hy amper soos die mure, nie amper nie net so. Ek kom uit 'n Griekse familie, maar hulle laat nie met hulle speel nie. Actieve mense. Dat is hier. Daar is ook mense so die kinderen. Maar wat ek wil sê, en nou is ek die apostel van die Assembly of Atonement. Geaanvaar, called, sent, en mandated. Geef my God 'n prys. Mense, ons gaan nou eet en drink. Ek is maar as ek almal brood en wyn. But there is a fine line. I can't. Waar is die mense vrouens in?
Elke. Staan ze op in 'n ry, manne? Chaplain, you are welcome, man. You are welcome. Nou, gaat iemand samen die mannen niet verhoeven. Because hij is eigenlijk was een zeer. Hij is bezig te krijgen, hij gaat samen bijeen en die maand van. Als er wanneer het nog komt, maar als je make the circle bigger, but I don't think in this way. Make the line longer rather. Nee, even alles. Make the line longer. Wie is daar? Of een broken heart. Yes, he died. You can sing it very softly with me, and the music as well. Pastor, welcome. You and your precious jewel, you are welcome to join us. Okay. It seemed now like a circle. Very vaguely. Very vaguely. Sorry, ik ga nou Afrikaans lezen. En die dag van die ongezierde broeder het gekomen waarop die Pascha geslacht moest worden. Toen stuurde hij, dus nou Jezus, Petrus en Johannes en ze gaan bereid die Pascha voor ons, dat ons dit kan eten. En hulle sê vir hom, waar wil jy hê, moet ons dit bereid. En Jesus antwoord hulle, kyk, as julle in die stad ingaan, sal 'n man julle ontmoet wat 'n kruik water dra. Volg hom na die huis waar hy ingaan. En julle moet vir die eienaar van die huis sê, die meester vra u, waar is die kamer waar ek die Pascha moet met my disciples kan eet. En hy sal julle groot boeventrek wys, wat reg gemaak is. Daar moet julle dit bereid. En hulle het gegaan en dit gevind, soos hy, Jesus, vir hulle gesê het. En die Pascha bereid. En toe die uur kom, en hy aan tafel gegaan, en die 12 apostels, wat eers de disciples was, saam met hom. En hy sê vir hulle, ek baie sterk, daarna verlang om die Pascha met julle te eet, voordat ek ly. Want ek sê vir julle, ek sal sekerlik nie meer daarvan eet, voordat dit in die koninkryk van God vervul is nie. Zeventiende vers. En toe hy 'n beker geneem het, dank hy en neem en sê, neem dit en deel dit onder julle. Want ek sê vir julle, ek sal sekerlik nie drink van die vrug van die wynstok nie, voordat die koninkryk van God gekom het nie. Daarom neem hy brood en nadat hy gedank het, breek hy dit en gee dit aan hulle en sê, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Dit is my liggaam wat vir julle gegee word. Doen dit in my gedagtenis. En sê ook neem hy die beker na die maaltyd en sê, hierdie beker
as by my aan tafel. Die seun van die mens gaan wel heen volgens wat bepaal is. Maar weer daardie man deur wie hy verraai word. Toe begin hulle onder mekaar te vra wie van hulle dit tog kon wees wat dit sou doen. I don't want to take nobody's time in vain, unnecessarily. Maar hoor wat sê Jesus? Die hand van hom wat my gaan verraai, wat sy hakskete met my oplig. Hy sit my. Ek wil nie die is 'n bediening die nagmaal. Jesus sê hy sit hier of hy staan miskien hier. Maar ek sê so man het ook gesê, die man moet eindelijk gauw maak, want hij is op vergifnis. Vergifnis. En genade voor hom. Maar weer hy wat hier sit en opstaan, gaan opstaan, wat my gaan verraai. Hoeveel van ons verraai nie mekaar nie? As ons hier uitgaan, dan hoor ons, ja, maar ek sal die boodskap beter gepreek het, man. Nee, sy dink sy is die mennekoor. Ons gaan tot daar buiten. Ons gaan hier uit, dan gaan ons daar buiten. Dan hang ons oor die neighbors of friends, dan praat ons van mekaar. Vergeet ons het nou net, die heilige nagmaal geniet. En dan toch sê Jesus, ten laastens, toch sê Jesus, ek sal nie weer van die vrug van die wynstok drink. Hy het nie gesê van die soetwyn, of die Montana, of die Otasni, of hoe ook al nie. Die vrug van die wynstok is die drywe sap is die wyn. Ek maak so baie illustrasies van ons nagmaal brood. Ons eet daarin opregte matsos, Passover nagmaalbrood. Dan wys ek vir die kinders van die Here. That piece of bread is pierced with hundreds of punches into the bread. And even, but I couldn't show you now, but I will. It was so bruised because when he hung there, his body was bruised with the blood and the wounds, the whoops. Oh my God, please help me. I feel so guilty of it. You know why? My forefather's father was there. Because Jesus, they shouted him. They said, let it come over us and our children. Tana of it, tana me. And so it fell over onto us. Therefore, you and I are part of his crucifixion. Is het waar je voor hom? Maar niet dink ek was nie daar nie, ek lewe maar nou eers 40 of 50 jaar. We're talking about 200 years ago. Nee, man, see, but it was your father's father. You know, if you ever feel sorry what you have done to someone, who of you are here that you felt sorry? Dit is jammer. Zo was het. I feel God's
and Son through the blood of Jesus. The blood made us one because it's also been washed in the precious blood. You know, flesh and blood will not go in there. Not flesh of human and blood of human, but the precious blood of Jesus made us one. Hope for me. Jesus het gesê, julle sal 'n man kry met 'n kruik water op sy skouer voor hom. Meaning, daar moet water wees. Ons moet gedoop wees met die watergraf van Jesus. En hy het ook gesê, volg my man, vra hom waar is die kamer die bo vertrek en bereid het. Vandaag na die pastor. Het ons gekom tot sover om die tafel te bereid, is ons hart te bereid. On your heart being prepared. You must be a prepared person for a prepared God. En met hierdie geval gaan ek nou vir u die nagmaal breek. You see what I was talking about? Look at the bruises, the wounds. He hung there in the sun for hours. And they burned him so that his body became like that. Look at the pierce of the pieces, the assegai. That is what happened to him for you and I. En die Here het gesê daar dieselfde nag. En hy brood opgehad. En hy het gebreek. Julle kan saggie saam sit daar en hoor. Kom sê wel. Kan saggie saam. Daar is aan die dag waarin hy verraai was. En die Here Jesus brood geneem en gebreek. Hy het gesê neem. Eet. Dit is my liggaam wat vir julle gebreek word. Doen dit tot my gedagtenis. En so ook die beker na die gedankens. Hy het gesê neem, eet, neem drink. Hy bedanke. Dit is my bloed. Wat vir julle gestort word. Hy sê neem, dit is my liggaam. Ons dink aan daar dieselfde nag. Maar nie brood geneem. Ek dink in hierdie geval, ons was alleen met die vrou. Ek sê neem, eet. Dit is my liggaam. Wat vir julle gebreek word. Ek dink aan daar dieselfde nag. Ja, ek het die microfoon dan vir ons. Ons sluit ons wat hier maar vertrou God in die hemel sê vir so baie dankie Here. Baie dankie vir hierdie voorreg dat ons het vanoggend die hele tyd van die nag daar vir Here. Ek bid Here seën ons apostel Here wat ons gaan bedien Here. Here ons bid Here seën elkeen wat deel gaan het in die nag Here dat U hulle sal seën Here in Jesus naam en ek sê vir U so baie dankie. Seën ons verder in Jesus naam. Amen.
van de Heer, neem, eet. Je mag eten. Als je niet vandaag opbouwen, niet mag. Neem eet. Neem eet. Dit is een baie reine en een heilige sacrament. Ons moet in hierdie sacrament ons moet reinig met jy bloed. As ek die harte.
en onze bishop John Williams. Die pares, meneer Warnie is. Je kan zien iets van jullie wat ik wil eten. Is het zo? Is het alright? Als daar zijn mijn zuster. Luister, ze nog niet voor van jullie bedien. Maar als we ons dienst toe gaan, als we ons naar onze families toe gaan, als we ons danspartij toe gaan, als we ons ook in die soebier gaan zitten, als we ons gaan werken, dan is partij van ons wat wel zo eerlijk is met die baas of met die government. Zij wat werk voor die government. Dan zij wil de halve week doen en niet weggaat. Maar die Heere Jezus heeft gekomen door die onder, bij die schouw van Golgotha. En terug wil gehardlopen en gezegd, nee, ik ga niet meer hier. Let's do it all the way. And the English version says, it is finished. Shout with me, it is finished. Praise be Yellow. Oh, nee, dat is al right ook nog al. Als je niet samen spelen, dat is finished. Nou zie ik dat spelen maar niet. Jullie willen niet moet finished misschien. Jullie willen niet moet klaar misschien. Jullie kan lang niet zo klaar te zien. Jullie willen weer moet klaar misschien. Zo dat is. Wat je nou samen gedaan hebt. Oh. Papa. Dat is stukje nou. Ik moet pas op. Weet je nou, ik hou niet bij je van die holy garment eraan. Want die garment hou veel van shape en wil je doen. Je kan niet zomaar maken wat je wil. En springen en een bolle maar kiezen maar. Je moet zien, deze holy garment, especially now. Wat dat zes. En jong. Maar hou voor mij zo naar het op als voorspaar. Dan heb ik mijn collar aan het. Een collar. En staan Pascal. Mensen, ik heb moeder gehad met laag. Het is als je een maker hebt en hij doet iets van jou. Zij is zo wat allemaal al die kinderen graag had. Nou Bishop, was het 1, 2, 3, 4. 4 zien nogal net ziens. Is het zo? Ze dit mensen. Hulle gaan samen door ons eten. Maar ons gaat wacht dat jullie klaar eten. En gedrinken. Ik is voor één persoon baie blij zo die plek. Dat is voor mijn kassen. Die is gewoon dat hij was in de Durban toe gaat. Ik wil lachen, ik zal lachen. Ik wil lachen aan moeder. Ik ben niet Durban ook zie je. Ja, bollen die ja. Maar wat zie
she told the devil or whoever, wait, stay. I'm first going up to have some meal and drink with my father's and his children. So baie dankie to Mel. You did us proud, you did us well. Praise the Here. Amen. Die bares, ek het twee godsmanne nodig met hulle jasse aan om die volk van die Here te bedien. Maar wees een bishop. Die bares, luister me. I just want to make you aware of one thing, or rather of something. Ons het ongelukkig net die een beker. Sy sister. Apostel sy sisters in Pretoria. Eerlijk. There was two. They were separated. It happened in our tent. In a tent crusade. So, we don't want to waste anyone's time even further. En wanneer jullie moet gaan rust. Dan gaan van de slaap als kom vanavond 6 uur. Kom ons weer terug. Bij ons conference. En morgen zaterdag, dat is die eerste dienst. Jong mensen, als jullie recht met die woorden te vat. Ja, dan praat daar met die jong mensen. Als we morgen die jong mensen van die dienst wil horen. En aan die moeders van die dienst aan. En zondagochtend kom ons weer terug. Heer, wanneer ik te veel speel. Oké, misschien morgen geef ons een break. Don't worry. Dat is maar nog steeds in die main conference. Pastor Derek. Don't worry, we're gonna check. Yeah? Anyway, mensen. En die laten de vrienden op ons mannen. En die laten schulden. Dank je pas, aan jullie weten. Dat pas jullie weten. Ja, Sean is die wapendrager. Sean is die wapendrager. Sean gaat die wapendrager. Nou, ik vraag allemaal die dat, those who been washed in the precious blood of the Lamb of God, those who went up and prepared the room, the room was in blue, and the source of the room is here. Come out, it is now your turn.
is mijn wonder. En je mij zegt zo. I waited for that one was a Christ. Ik heb er wacht op. Ik ben opgekomen. Eigen is mijn wonder. Eigen is mijn wonder. Alright. After the bread, you took the drink. He said, this is what he said. Take me this wine. It is a representation of my blood. This is my blood shed for you in order of forgiveness. Weet je, die mensen maar zo droog worden met leven en die geest. Mensen moeten op jou gaan stoppen, gaan stoppen. Want hij is die bloed. Zijn bloed is waarlijk fijn. Maar die gezegd, fijn is waarlijk geen bloed niet. Oh,
En vir die video's, baie die vir die. Die sê dit streel in. Nu maar die Here. Luister, volk, en allemaal nog gehad. As jy seker. Moenie worry nie. As nou net ek en jou vrou, en ons wees, hulle sê meer wees, hulle is onze eie kindersies, vir die Here. Ek het dit nog goed, jy sê dit saam met ons van, want hy sê ons in die muziek, maar alright, hy gaan dan maar aan daar. Moenie worry nie, moet ek vir julle die vertel. En ek gaan ons in enige kerk, vrou van die Here, ek gaan in enige kerk. En Posse, hier sit ek die dag in die Roomse Katholieke kerk. Maar as wat hulle nie hoor nie. Met die sere 2 ouens wat nog eens aan dronknes gehoor het. Hulle het abelas nog. En die vader gee vir hulle, die vader sê, vir allemaal sê gee die vader. En soos die vader omkom, sê die vader, drink and be thankful. Het jy gehoor die woord, ne? Drink and be thankful. Toe kapie ene, hulle sê ons laat maar, toe kapie ene aan ene. Toe sê net so, hoor, die vader sê, dat is nog een thankful. Ze moet genoeg drink. Nou ja, as het genoeg, kan ek het moeder gevoel saam met die kinders. Ons moet die altaar van die Here face voor. Ons kan miskien net weer omdraai. You must face and own up for your sins and your deeds. You know, when I'm looking at the altar of God, the presence of the Lord is there himself. That's why I can't do it with a dry eye. I'm looking at God himself. His presence is there. That's why you can see me when I back off. I first take 2 steps away so that I don't just turn my back on the Lord and leave. Because his holiness is in there. Kom staan saam met my manne. Kom ek aan jou vrou. Ek kan jou vrou hierso. En dan volg al die kinders, al die seuns. Daar sê die vrou. Ons gaan. Apostel, dit is die brood, die lichaam van Jesus, soos jy dit vat, sal jy gevoed word. Doordat dit is die lichaam van die Here, soos jy dit eet, sal jy gezondheid die op die mag gee. So, as jy van die Here, dit sal verteken. So, die Here sê nie, dit is lichaam, met een dubbele portie sê, omdat we sê aan die portie, waar die Here sê, eet, en die Here kan verteken. En die mense het maar, wat die gaan eet. Dat is die bloed van die Here Apostel, die Here beskerm u, die Here bewaar u, gee krag, self voor die hele bediening en die gezondheid. Daarom tot eer van die Here. Maar ja, nee, so dit weer property. Amen, halleluja. Daarom siekte wat die laatste week geplaat het, sal nooit weer terugkom, wanneer die bloed genees nie. Kan ek jou amen hoor volg? Amen. Halleluja. As ek maar nou afviel. Ja, kan ek wil jy sê met 'n bietjie van met haar so nie. Ja. So anders sal we hier. Amen. Ja. Dis vir Here kleer. Ja, dit is die bloed van die Here, Bishop John. Halleluja. Die Here gee vir jou fresh woord, a word in season, the anointing on the word. Amen. Even where you are alone at home, He will protect your home to the blood. Wanneer jy terugtrek aan die kant van Gauteng,
in die bus of wherever jy ooit gaan, hierdie broer gaan die beskerm. Hy gaan die bewaar. Amen. 'n nuwe salwing, 'n Kaapse salwing, Gauteng toe. Amen. Halleluja. Kom ons sê die Here prys. Halleluja. Kom ons sê die Here prys. Kom ons sê die Here prys. Kom ons sê die Here prys. Halleluja. Die ander kerk hou 6 ure diens. Is julle saam met my? Een paar jaar geleden was ons in die Anglican Church. It's a 6 hours church. 6 hours. Nee, nou ja. Nee. Dan gaan jy huis toe, komt jy weer terug. Gaan jy huis toe, komt jy weer terug. Kom ons hier naar prys. Baie dankie pastoor Sharon. Himaris. Allemaal is stil. Het lijkt voor mij als kwaad om naar de kerk nog moet uitgaan. Maar moet niet worry niet. Ik kan altijd gewoon in de bakkerij bellen en breng voor ons die luwe hier als steekpans. Maar ik weet die moeder het niet zo bij je vis gemaakt. Nee? Zuster Anna, baie dankie dat jy samen met my eten waar zijn nou? Waar is Anna? Daar is. Die is ook een van mijn dochters. Die tafel zich rechtig, ik praat die waarheid. Die tafel zich is vol van mijn kindertjes. Maar ik heb nog niet gaan lopen en rondgegaan en bij andere vrouwen zien. Dat is allemaal mijn eigen kinders. En moeders eigen kinders. Even daar, ik zie die hand, Bishop Apostel. Even daar is die plek. Dan moet ons weer uitbouwen, Apostel. Dan moet ons eindelijk uitbrengen, want ons kan niet. Daar is een tent. Het volle 2 meter tentpin is daar bij deze huis. Niemand. Die tekste ouwe zo niet aan zich, heeft onze 14 pond hamer gevat. Ik kan niet uit pen, ik ken niet. What does it tell you? It entails to me that we are anchored on this land. No one can come and disturb us. Geef me God een prijs. Unless otherwise he says, look here, I've got another bigger piece of land for the church himself, and this is the house of healing for those who need healing in the flesh. So maar hier vanaf gaat ons hemel toe. Mag die Heer jullie zien. Sheldon gaat iets zeggen voor jullie namens mij. Ons komt zondag weer terug in diezelfde tijd. Ons gaan een paar mannen gaan voorgesteld worden. Een proeftijdse ambtswerkerij. But let me not say too much of that. Die mannen moeten recht gemaakt worden. En moeten recht staan. Ik zoek elke onze vrouw. Als uw vrouw niet samen met jou was, dan kan ik jou niet op je proef zetten. Rela, al moet je een dag zich ja verloren. But if your wife is not with you, nou zo. Hij zei met je gaat onbereid aan de werk. Prijs je nou van hier. Ik heb mijn vrouw even weer samen. Dan was je, dat mijn vrouw niet kon samen gaan. En hij heeft mijn kinderen samen mee. Hij dacht met mij, kom staan mee, maar dat mag goed. Niks. Nou, zij was zo'n ding meisje. Nee, ga niet zeggen maar niet. Maar is nou weer anders dan. Maar zij was ding. Toen staan zij naar Mazenpeer. S'ochtends. 5 uur verlaat ik mijn huis. En die ochtend zo naar op een vrouw. Met mijn 2 bulldoggies, 2 speakers. Backing track en mijn Bijbel. Hoe zij weet, ik maak mijn stilletjes klaar en weet die. Als ik ben die val en als zij klaar hier ready achter mij. Dat gaat ons. Samen met mij aan die werk van
achterna aangekomen. 29 years old. I can see the glory of God within him also. Maar there's no mix. Dankie Bishop. There's mix. Nou, ik moest voor de bijnamen. En namens, e-mailde maar wat ze melden. Toen vlieg ik ze maar in de gat schreef mix. Maar kijk hoe ik zei nou. Ja, zie. Maar ik weet niet of dat nog mensen wat van nou zelfs wil leren. Maar als één man wat van wil je alles en alles. Wat zijn naam is? Jesus. Zijn naam is? Jesus. Zijn naam is? Jesus. Jullie horen? Nou, ook de laatste. En dan zijn nog al getrouwd. Met de Pangaro. Ze is getrouwd met de slams. Hij is gehard en gepakt in een moslim genoeg. En wat die kan mij trots maken. Ze heeft gezegd, ik eet die. Koning, ik eet die van jouw kosten niet. En ik wil die kost van die Heer verhalen. Spit, vet, rond en gezond. Mag die Heer krijgen, dank je mensen. Ja, nee, wat zij treffen op samen met mij. Ons lekker zelden. Kom op hier, kom op vandaag. Halleluja. Geef ook hier daar zo, wat heb je zo? Alles geeft aan die Heer. Want hij denkt aan mij. Jij. Alles geeft aan die Heer. Hij denkt nog aan. Hij zegt de gasten, ze samen de apostelen, ze samen beschikbaar zijn. Ja, ze samen beschikbaar zijn. En die, ja, ik heb een groot probleem nou. Om in waarde, ik smaak nog voor dienst, man. Ik smaak nog voor dienst. En ik is hier zo nog niet. Halleluja. Mijn vrouw, ik praat zo van die pikkelvis. Daarachter mijn broers, pikkelvis. Hey! Ik heb zo'n worshipen, man. Die man, dat is gevaarlijk is dan. Oké, we gaan gewoon net die tafel afsluiten. Amen. Deacon, Saviste, zal je nog op die tafel komen afsluiten voor ons alsjeblieft, man? Amen. Hier die dienst af te sluiten in die tafel, nee? Amen. Hey, kijk, apostel, dat is een honger, man. Kijk hier, man. Kom, we staan namelijk. Kom ons bij ons woord en ons net ons oor. Vader, ons is vanmiddag baie bly. Here, vir hom wat jy gepreek het, halleluja. Here, ons wil vir u baie dankie sê. Dankie Here Jesus Christus, die bloed wat gevloei het, halleluja. Halleluja, self die liggaam wat gebreek blyksel was met Vader. Vir ons genesing met Vader. Baie dankie Here Jesus Christus, ek wil bid en vra dat u dit moet seën in Jesus naam. Amen en amen. Thanks so much, Deacon. Kom ons blijf staan. Worship team. Halleluja. Apostel, wanneer gaan jij stil? Anneliek. Alright. Oké. Nou, apostel, Bishop wil nog net gewoon uitspelen met hierdie koortje, nee? Alright, ja. Nee, gooi, ben ik hier daar zo wat ik nog gezegd heb. Alright, daar je. Wanneer gooi je zo van Joburg, nee? Daar je, ja. Hoor je daar je? And this is hallelujah. Ons van jullie reis te spelen met die kwartier en de dance. Isa, hallelujah. Het is graag, het is graag, het is graag.
Can he take hallelujah sing? Can he take glory be to God sing? Apostel baie dankie vir die nagmaalbediening. Amen. Praise die Here. Ek weet ek is ene wat baie hou daarvan dat apostel moet sing. Amen. Ek het regtig by my Thanksgiving concert juffrou. Toe ek vir apostel gevra om te sing. Hy sê hy gaan nie sing nie. Toe moet ek 'n substitute kry. Naamlik Pieter Smit. Ja, toe sing hy 'n lied. Sisa Sasa. Sisa Sasa. Ramaphosa staan in die lyn, Zuma staan in die lyn. En ons gaan maar net staan. Sisa Sasa. Nee man, dat was nou nie 'n lekker een. Ons het daaroor gaan lag. Amen. Ons gaan hierdie diens afsluit. Dit ring gewoon na jou broer en susters toe en sê, I really enjoyed myself in the service this morning. I feel built up. I feel empowered. I feel healed. I felt the Holy Spirit here this morning. Dankie vir juffrou en self my vrou. Hallelujah. Praise God. I tell you, God is here. En nog eens over die laaste proclamation maak. En dit is live. Kom ons sê hierdie woorde, Satan. You are under our feet. Jesus has defeated you. And we are victorious. Kom ons in die Here prys. Suster, ek nog een woord in naam, Suster, Pastor, Suster, kan ik kom afsluit met een woord van gebed asjeblief. All the way from the church. Kom ons maak ons een woord. Here, vanmiddag kom sê ek vir dankie, Here, vir alles wat uitgegaan het. Here, van die begin tot die einde toe, Here. U het vir ons geseën, Here, in die naam van die Here. Ons staan op die punt om te skei, Here. Skei U nie van ons, Here, die drywers, Here. Wees julle voorhoede, Here, en hulle agterhoede, Here. Self die wat vervoed is, Here, onder die gestoorde bloed van Jesus, Here. Ek vra vir die Here dat U die planne van die duiwel, Here, dat die Here sy werke vanmiddag sal kanselleer. In die naam van die Here, trek vanmiddag hierdie plek toe onder die bloed, Here. Breek vanaf vanmiddag Satans bande, Here. Ek sê vanmiddag vir die Here, dankie vir dit wat die Here reeds gedoen het, Here. Jy het ons geseën, Here. En ek prys U, ek aanbid U, Here. Die lof en die eer en die aanbidding, dit kom vanmiddag die Here toe. U word verheerlik in ons midde, Here. In Jesus naam, Here, met baie dank zeggen, amen. Hier is Suster aan krag en stem, né? Amen. Halleluja. Okay, apostel net die alle kinders moet kom, dat we gaan vir die seën. Kan hulle maar alle kinders kom. Is er seën? Alright. Juffrou Julie, amen. Kom naar juffrou Julie, kom staan julle almal hier so. Julle lyk so punankies. Kom ons ontvang die seën van die Here. Amen. Kom ons ontvang die seën van die Here. En laat die genade van ons Heer Jesus Christus, die liefde van God, die troostvolle gemeenskap van sy soete Heilige Gees, sy en bly met elkeen totdat die Here weer op die wolke van verskyn. En ons almal kinders van die Here sê draglik saam. Amen. Bless you, juffrou. We see you on Sunday at 9 o'clock. Sunday at 9 o'clock. Don't be late. Hou net so gauw. Hou net so. Alright, geef ons een key daar so vir die kindertjies. May God bless you. May God bless you. Thank you.
Oh, it soothes all my doubts and all my fears. And you know it dries away. Well, all my tears, this blood, it gives me strength from day, yesterday, it will never lose its power. Let me sing that verse again. It soothes all my doubts and all my fears. It drives, thank God, away all my tears. Oh, the blood that gives me strength from day to day. It will never lose its power. Sing the song now, children. It reaches to the highest mountain. It flows to the lowest valley. Oh, the blood that gives me strength from day, yesterday, it will never lose its power. Well, it reaches to the highest mountain, flows to the lowest valley. Oh, the blood gives me strength from day to day. It will never lose its power.